Sanibonani, ngiyethemba ukuthi ngiyaphila nami. Ngidokotela Nyengelezo kantshanga sesibongo lo. Ngibona kunenkinga lapha abantu bahlaselekile lapha, abantu labethwala bathwaliswa ngetinto letitsite lesethi bahlupha. Cha, uma ngabe kukhona lo ethwala ngayo lesekuhlupha ndoda noma na wena make sisi bhuti, ake ungithinze +2 687 634 2733 sibone ukuthi singakulungisela kanjani, ngoba lokho siyakwazi ukuthi siku-break noma ke sikuchache sikulahle futhi mangabe sofuna ukukulahla. Sikugucule futhi sikunikeze isithwalo esi-right, ngoba angeke kulunga ukuthi uthi sojwayela imali bese sonangizana sobuyela phasi ka-0 nawe ungatihleka nje. So ukuze-ke ungatihleki ngekudibulala, kungcono kokuthi sikuchache lesithwalo lo naso sesilwahle sisi-disconnect nawe bese sesikuniketa lesi-right. Or mawuza usasifuni for good, hayi ku-right but vele utawubuyela beliphula loluhlula lolu bongile ekucaleni. So manje-ke sengisho ukuthi wena lothi uhlushwa sithwalo, hayi awungithinze +2 687 634 2733 naku-79 34 2733. Sengike sengikuthathe sengijikajike nawe ngikuthi 1 2 3 ngikupheke ngikuthulule ngilahle lesithwalo lesibi lwasithatha bese sesilungisa lento iyaqonza. Thokozani bogogo, bekungiloko nje lapha eSwatini kangwane la ngikhona khona enzaweni yakaManzini. Kuthiwa ke la ngikhona khona kuseJoy between Helehele and Mgculweni. Siyabonga.